ablante no so hia no yi Brema in New York one ne tram pratwim me fan say me ne tena 3 months na me denye me ba no na ya muhia o mo na ntentem a mo afi mu aya na mo wo no ya no mo so mo hia mba no ana ya na de ne a wahia be ma 3 months wafi mu a jiegu mu a me ba ODO ANAA S3 GYIMII ena mo hwe o Kaine TV so mo amonim edin ne deda na Fia Ibrahim de bia ye the different stories ena Abraham Bishop 1 ewa hanso a ende ye ne no eba ba betwetwe enkomo na ye sembre mo ma ye nkohwebo video no ne embra meni abrante bi na we friend kwadwo tachi ayo ya ye friend Isaac not Brema in New York ena mdi shi abrante menene wo ba 6 years. This year, 8 September na akraninya 6 years. Na last year 24th December, eno befa akran so de ni kodi 3 days e wo ne maame honom. Me hwe ni mu a senka akran be ba be kamensa. Me friend na odi akran be ba odi akran be ba. E che ye friend o si ba bia wo na wo ye adwuma no. E ho na odi akran ko. Nti odi akran ko. Iti meni mabusia foto ho ana monko ne nana ho wo New York onana na asema no wo ka ne se akra na asem de ene be ma na asem de won ka bi me sa de ko ne maama wo bo hyen the same asem na ne maame ne abrewa ne kae no eno ana ne ba no nsuso ye de esi so abi Mami. Me emre chiri kakra na ase upeso di mitu America na me we smart ya. Me ye smart. Ablante no suhia no we. Brema in New York. One ne Trump pratwim. Me fan say me ne tena 3 months na me denye me ba no. Na ya muhia o mo na ntentem a mo afi mu aya na mo wo no ya no mo so mo hia mba no. Ana ya na de ne a wahia be ma 3 months. Wafi mu a jiegu mu a meba asere me da se mama ya kwhwe video no aba. Let's come to the studio. Bishop me mo wakwa aba eba dwumedie yi so oba pa me joso dodo me da se so se wanya mra e de ahwe video yi ama me enen so video yi a abai lady ya o ka sei o hwa oye boko de mo me da se mami ntia wa hwefo necessary. Yeah. Na on say program na ODO ANAA S3 GYIMII. Yo. Na me hwe lady ne nsam kae mu a. Me hu ni say ohyase ODO e na ya akọ wie ni GYIMII. Okay. Na Ghana maya nti ase. Ene che say abrabo no enye no ane say wo ne be mateo. Me pa che what ase. Abrabo na ye po no enye no say wo ne be mateo. Okay. What you say? She say maya na just say and now prabono and maya ni begin say and one say many bear na me boy ni me gani me penani. Okay. What you say? It's your oba bu ho wa what say obiana ne papa. Me pa what you say? Say bio oba wa hia bema. Oba e wati hunu adwene nyansa hu say bema na mission no wa ye bema wo ne me betena kwasi awieye. Oba wale me ana oba pe bibi wo me ho na akọ. Me pacho de me ka ta se aboye bia function ne tinim be ma bu o no obo life mu a e mema ye ni sole ye pe bebi di afa me pacho wa ta se be ma bu o so no wonye hu skate bi opo so owo no ko hu de ewo mo okay nto no ba na wo ba no enya bro papa bi ana no ba bebo na mo o pe bibi na firi ho na wo ye oba nso wo se hu ni nyansa wo ma woni da ho na wo de woni to fom ehu be ma wo oba fa brabo meneno ye betimi abo abrabo ama ye da tie wie yie ananse den. Okay. Bishop yen hwe bibi wa anu say. Oba na say o share no 3 months na one no enyemo ye. Na ka minim say ye mampo de ye hye obi a yetumi be ye 1 year 2 years crown. Eni de awa. Eni obi hye obi na ye ne kwada. Ene na ye ame say eni obi hye obi ene no ne kwada. Ene mbrante ne baba ho ye wen ye too much. Ahode mami ahode na ye sa what you say what sia bema 3 months na o kan nye se bia wona ne tena 3 months na mu kwasie mu enya sa o what you say wo sia no 3 months mu ana onye me that means wo sia no wona na ye bibi sa within 3 months mu na wa den wanyem sisi wawo bema ne kwa woni bebia wo
wasafa wo ba kura sa de nakọ woni bebi abofra no wo enti sebio oba peni a wonya duru enti wonyanse ne wonim de yewen Bishop mi ntwa wa no na sesi a ne nana ene ne maame lady Nika said the same in some na omo kacha no na nana ni maame so amada ne emma a we so eye oba no omo enya tema bi amma no se ye ba be fa ne ba no akono ne a obefem ene de wona wakofa aba because maame o tiri o ka na so wonya abofra mama eduru bebi abrabo no obi ntira wo de wo yo eni kwa se wo trust mo obi ntira wo de wo ye because wan ka se wonim de ye ema wo ho enti e wasa wo fa me pa cho se wati ase woni peso a onyankopon de tutu nanamo ma no but funyina se wuduru bebi a na me de nyansene nim de ama enima bu wo ho a enyankopon ema mu biem e wase wo san nyansene nim de na wo de tutu ho na wo de bo oba na esi wo yie na we de mfa video ni ya hwe ye no wo se wo nyi no na unya nyansa bi na me bisa o empanifo na yenyinye no obia na wasa anyansa ne bi ana me empanifo ka se mi se enya obi a wofu no enanim nyansa okay what you say because mi so ni pod wofu dwuna wodun pani fie so pani bia nso nim nyansa ba nyansa nkasa no enya pani bia nanim nyansa ba ye woni me bi wo abrabo mu a e wo se udrum pempen so bia wo se wo okay me pa cha de make what you say na me de me person na Ghana mentally mama wa share so no say abrabo na ye bono it's not all about sex okay it's not about my far way me ni wa ya da my dirty way and they will fa oba nde na obi mama okay ba ma fa oba nde ye ko wom ye nkwasem I don't know they brown okay they make what you say can why mistake pam when the kind of bema no need to one among okay ya damase bishop meda wase na won so a wo hwe yen afri fie program yi ne obey kan yen kwase asem odo anase gyimie wo a wote wona wo hwe wo so no ye hia wadwe nkyere ne bishop kan ye no se one ne ye adwen a comment wo ye comment section ne ho the kai say Gyimii TV na wani gu so a wo hwe every day ye the different stories and ebro intime sraw ko bebia kai say wo beba Gyimii TV so the same time every day and ye de ebro it subscribers I wonya subscribe ya me sraw na like na comment na share ema afefo no mu so omunya bi enhwe na said the beya omo so ombe fa bi ato omkotodwe ni ya da ma se e besa aba ma akwa mu